Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa niyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapol 1. Nag-live ka manen, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nay, ada ka manan, anak. Una lang, naglibak. Naglib ka manan. Ay unay daytan kaka. Sumit, naglibak. Agkaralib ka, anak. Di ka nasayat na nang tapno kanayan da ka makikita. Di kayo madanagan, ta amok mo't ibagbagak kan ar-aramidag. Awan mo't ti okasyon, wano emergency. Apay ngay anagawid ka. Ay, talagang sa adidak kaya ta makita, nang. Apay kit dinasaan, anak. Ngam ti pagamkak ngamen, ang mga numaawol ka. Nagpakadak man, nakalibak nga ron. Ay unay daytan alib, just kay. Nagsingpot mo ti boss mo lakay, ta pinalubusan na kamanan nga aglib. Wala, ta nasingputak mat, bakit? Nasingpot ka diti empleyado nga agkaralib, wano agkara-absent. Ipakpakadak mat, nag-absenta. Imbag tapal palubusan na ka. Kapilitan ta emergency nga ron. Anas ka na makaawid ako no aglibak. Unay daytan kaka. Kanayon nga ulbudam ni boss mo. Ha? Saan aya? Awan mo ti emergency nga maibagbagam nga ag-emergency ka. Iso kapilitan na palubusan da ka. Ay na bakit? Agragsak tayo kit ditadaak. Saan kat nga agdanag ka na may stress wanuan niya pa dita. Nakalibak. So nga ag-enjoy tayo kit day. Ay uray daytan. Aridwin. Naimagman, nakalib ka man eh. Nasawa mo pare. Nasiglatak kami. So nakalibak man eh. Nagaskas daw mo. Kinalayang mong aglib. Okay lang kanipos mo. Okay lang, tagpakpakadak man. Nagsayatan na itapos. Talaga nagsayaan. Si Papalubos latakan niya, kitan niya man nga oras. Perfect na roda. Marmarutikas tapos. Sana all. Talagang ado ti umapapal kanya. Kan sana maalay ti kinaimbag ti bus da ito'y. No di kat maalay ti kinalaingag palusot. Una netan. Maniti ag palusot. Dagur ora ya didigran o kasta. Una netan. Nay, nakarubot kamot anak. Agsubli ka din iti trabaho. Saan pa na nang? Papanam nga rod ngay. Itayan da, Melchor. Ingka makiinom. Saan? Inaklag pa siya. Ay ngam kasanon, jay trabaho. Danag yun na. Kat no nakalivak. Nagpaot mutan, day ta alib. Dudwa pa lang daw. Daytoy napalabas kat makalawas tilib mo. Idikwan sa bali manen ang makalawas. Ita, makalawas ka di manen. Mabalilatan, ano kaya't kaw? Unay daytan kaka. Lakay, kasaritan man di anak ta. Apay aya. Ay, makapadanag. Anya ka diti basol na pagdanagam. Dayjay nga road, kanayon alumangan kada aglib. No anya launay ti lumanglanganan na.
Ang damit na kamnan. Laklakayanan. Ay nalakay, sana paglalakayan ti kaddat nakam. Ay, unay daytan kaka. Ado, tilalakay ngawan nakam na. Anya? Ado mati ubeng ananak nakam. Just kay kamot, bakit? Kas mulay bagbaga ngawan nakam ni Edwin nga anak ta. Ay, jakman amoy ti dadya tao. Ang mga no pagbabawyan nanto ti kasta masansan na panaglib na. Ang mga no pagliban danto ni tagnanayaw. Ay, unay daytan, bakit? Ada ka din nila kay Maong Rice. Awan pa'y matatang. Anyalat aramidan nan ngay, ijayan da Melchor. Amuyulatan atatang. Kat no nagparti ni Melchor iti kalding. Anya, inom nga ron nga umati perperen Una. Nangagyo da jay tatang. Video kim ay. Ison, jag kang kanta. Ay, awan man nga ron Nalas manan ni Dueng. Nasa uyong tatang. Ay, unay daytan kaka. Bagay. Maturog kan, tanabartek ka. Rimamanak labasit bagay. Ay, no kasta. Nagmalmalam, arinamramanam jay arak. Sikaman bagay. Ragragsak bilang, ba't nga gagayam? Apay, di kay makapagragragsak ngawan arak. Eh, Maria, nakalas mo tumitig sa sango nga onarak. Anya? Nasaysaya at kit di ano awan arak. Tapno, amuyot ibagbagayo. Amo mo ti bagbagak bakit? No nabartek ti tao, awan limpyo asaritaan, iso abay amon. Ay na bakit? Ang mga no nalimlimpyo ang pangamsiga. Ha? Unay daytan kaka? Kinasaritam ko ba rin pag-asawam, Christ? Awan na tatang, saan mo ang makasarita tinalaas? Kasaritam tawin ton mamaumawan. Saan na inom ka na barkadat, isa pa rin na. Mas daawak mo't kan kwa na. Laitan sabat ngagpaisaw, ti lumang langanan na. Awan sirpi na abanag, pakadadailan pa eh. Saan la trabaho ti madadaal no kasta? Madadaal pa ti karadkan. Kasaritak to atatang, ngam sa anak kasigurado no, adda pagnaan na. Unay daytan kaka. Anak, may masamsamot tayo ti makin-inilew ka lang ti gagayim ba? Huwag ngagpaiso anak. Uremot na kaya pamilyak na lang. Maganasan mo makin-inilew ka na kaya amin. No, mabalin ako saan ako na mapanagtrabaho. Anya nga ti biyagyaw na sa nga pamilya no kasta. Huwag nga ron, makabanog ti agtrabaho. Di mo ngamin pampanunutan ati arak ken pulutan. Saan mo, nanak? Tunggal aglib ka ket arak ken pulutan ti sangsangwam. Unay daytan kaka. Lagi mas tumat yarak ken pulutan, nanak. Dayta ket ti bagbagak. Sana tila pangis-istresan nyo iti bagbagyo na nang. Tatang, ag-relax kay man kitday. Mangalak man iti arak ken pulutan na pagsasangwan tayaw tapno mapunas na iti stress yaw. Anya? Unay daytan kaka. Edwin, tanda ka pa'y malagayam. Kunak man no napan kan nagtrabaho. Mayaman na ta, trabaho dita. Maka-stress. Daski kapat pa rin. Maka-stress am kit din ti pagtataunan ti kwartam. Nabanugak nga ruday. Ay, aray. Di ka mapampanaw tapno dalat may pisok iti pulsam. At no da may pisok iti pulsam. Sigurado, adamot pang arak kan pulutan. Sa bagay, punutan ko ng Melchor.
Ayaw na detan kaka. Ngamnay, may kapis kain ton o may alawas. Apayaya, nalipatam gayam. Akasangay di buridak ni Jaime. Aya, esos. Pirmi man nga ruda na. Talaga. Kat sikan to na tiawan. Imposiblin, palubusan na kapay. Ay, agpakada akmanan ah. Ha, ay, una detan kaka. Si Kamot Barok, imbes sa bagbagam jay gayem mo, ayunam mo. Kasanungay amariing iti kinartek na. Ang nanggayak lang, nagiti bagbagana na. Ay, awan ano kasta? Kay kayat na na. Ilintag yumot sag paminsan, tapno medyo atrasan na mutan ti arak. Awan na tamukon nga trasan na ti arak na no. Di bagat na ti mangbutbutingan kwa na. Tanong nagiti barkada na, awan na. Agpapadada pag-ayat na iti arak. Pag-aayat mi ko nam abarok ta may sakamat. Ay, una detan na. Lakay, saan aya adwa aldaw laeng ti kunam ngem pakadam iti bus mo? May kamano itan nga aldaw adi kasimrek. May kapat bakit? Naa, awan lat amukon, Edwin. Apay di ka madanagan. Matanagan. Ay, nakaragragsakak. Agdanag akid day. Unay daytan, Edwin. Ay, talaga nga awan dadanaga man niya. Emergency nga road, bakit? Iso nga awan parikot. Awan na danag dita. Ay, hindi ka amukin ka, Edwin. Ngamlag-lagi pam. Nga awan tumuna ababawi. Talaga man bakit? Awan pagbabawyak. Nagragsakak na daki di balay. No addaak iti sidong ti barkadak kunam Ha? Taad ado ti oras mo iti panagin inom mo. Ngam ti kadam dito balay. Ha? Awan mo't serbi ti panaglive mo. Ta saan ka mo't amatatao dito balay. Dito yak man na sumangsangpot kan maturog. Ay na bakit? Di kan agreklamo. Tada kayo ti ipatpatig ko. Tano sana na kaya pamilya. Ada ko man babae. Anya? Unay daytan kaka? Sana ya, duwangal daw lang ti pakada ma-leave mo. Edwin. Pudnoreta, sir. Isa Angam, una yan, sana may boss ti emergency iti biyag ka. Mas nawak. Si kalaang batikas ta. Nang ito'y kakaluam kat dinapay na boss jay 15 days leave na amabayadan. Si kamotan subsobran. Puro ka emergency. Mangarot, sir? Amangan no, kasangsangpet mo kat leave manen tiyan na di ulom. Next week kuma, sir. Oray, dual daw lang. Oray, tapay lang kat mabalin. Ay, una na ito, sir. Nakasingsingpet kayo talaga. Kasla kayat kayong gagkan. Ops. Kasi ti panangagag ni Judas ka ni Jesus kasta. Saan ako nalamyugan, Edwin? Tamo kon no anyar dagiti emergency nga bagbagam. Sana ya. Nag-leave ka man nito next week. Wan ka ma, sir? No problem. Itapay lang mapalin mo ti ag-leave. Wow! Well, ag-leave kan iti agnanayon. Unay daytan, boss? Submit your resignation or I will fire you. Nini, unay daytan kaka? Lalpasan, ti saritaan ta, Edwin. Umay muntulangan alaan ti sweldo minton payday. Bye-bye. Ay. Unay daytan kaka.
Edwin, naglib ka manan. Nanang. Ay, Kas-kastrik mo, naglib ka manan. sana siya tinaglive, nanang. Kasano day ta? Saan na si Kati naglib? Ngamada ka mo manan. Sumbre kakman pa'y nanang ka. Amangan no manggag na iti karoba. Ay, just kay... Pinaglive nak ni boss, nanang. Ay unay daytan kaka. Apay ngay, kun manual daw. Pinaglive na ko ni kag nanayon. Unay daytan kaka. Rubeng nga ang maragsakan ka lakay. Ag-blowout ka kit di Ta pinag-live na ka ni boss mo. Wala nga agnanayon mo tin alive. Madi ka pa'y? Saan kan nga agparigat pa'y nga agpalusot kada agulbod? Kita ma, timing launay. Tadamanin pasken, intun umay alawas. Awan ganas kon bakit? Ay, nagadunto nga arak kun pulutan iti day tangal daw. Awan ganas ka. Kasla nagtupak ti langit kanya. Maison ti manguyos iti angas ko bakit? Ay, awan ti may bagak. Tanay bagak aminen kan ka. Iso ang makamukan. Sapay panagbibisinan lakay. Mano ang iwat ngay ita ti agbisin. Ay, manggedak bakit? Agbiro ka kiti sa balya trabaho. Unay daytan kaka. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, Pauluan, naglive ka manen. Manipod iti Triple R Productions, isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, Pauluan. I love you, dear. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Naabakak manan. Ay, bilangan na kapay laeng Ay, Maria ti kasta. Taya kami amin, sikap gabi lang. Hingkag sakdo ngamin, tapno aday tayam. Adadan ang mabusitak agpakita ak kadagiti kambalay ka. At magsisaunto manan dagijay, makapaluksaw ti aramid da. Ala na napirang, agbuya kailangan rudain. Saan kayo na tumugaw? Tapno sana manayonan ti bilang yaw. Ayaw na detan kaka. Apay mo't na ito ugali makasta birang. Kaslaak laasaw akabalay maw. Unay daytan kaka. Anya manan, ti basol ko? Maum, noan niya ti basol maw. Takanayon mo nga raramidan. Anya ti bagbagamot? Kasraawan pamilyam. Apay aya nga men? Agkararwar ka, adi agpakana. Saan mo't atrabaho ti papapanam? No di kat sukalan. Inaklag buy-buya mo, ti sugalan. Ay, unay datan kaka. Agbuy-buya ko lang. Apay, adda mabuya ijay. Apay, adda nasaya at amabuya ijay apakaadalan. Ay, tilaman madlaw mo. Paisuro ka kumamot, abirang, bakbakitan kan. Nagsasao ka, kaslawan bisyum iday. Ay, saan nga ti saritaan bakit? Nudikat ita. Ti pagsayatan ti si bubukal na pamilya mita. Ay nakandraw, makaumakamot. Sukir bakbakitan. Pinanawan ako. Unay datan kaka. Nanang, nagsinno bang kayo manen kinitatang? Kanayon akasta, kababain kadagiti karuba. Kano tila mamitmitiran na, mandakibiyang mat. Nangag ko nanang, da kayo ti ayan ti bidot. Ngamin, bisyo ti papaikat ni tatang kada kayo. Anya, madi ti sugal nanang.
Malaksid ang mabannog dagiti matayo, maktangan ti teltel ken bukot yo, maibus pa'y ti kwarta, ken oras yo iti awan kas iskan na banag. Pagtutulungan dakmeten! Nanang, dumngeg kayo ngamin. Saan kayo kumangagbalin asukir nga ina? Ayaw na idaytan kaka. Sapay la kuma, ta kakampi kamutan, Jake, anak. Anya ti kayat yung asawa nanang? Dinakmut si Diren, kas kadabagbagaan, akas kin ni Sharon akabsat mo. Ta sa anak mo ubing abaset. Amok ti parikot yung nanang. Ngam rumbang lang nga denggan tayo ti kamang ti pamilya tayo. Nulakit na ita pagsayaatan ti ibagbagada. Pagdaksak mo, ti bagbagada, pakasairan ti riknak. Pas kumaitian niya. Agasam, ibagbagada sukirak nga ina, sukirak abakbakitan. Makapasakit mo dayta Daytag, ti madinanang ta nasintir kayo unay. Dayta, nanayunan laki nga raw ti pan nakapabain ko. Ha? Unay daytan kaka. Awanan ti denggan ti inayaw. No bagbagam, tubangsay. Saan yun nga apaan tatang, tapnaawan riri? Kit no nagtangsay. Awan pa'y pagdiswan na asaaw. Sungbat. Alabay anyan tatang, tapno saan ako maro ti riri? Agiruam baybayam. Riri mo't nga raw, nututupan nyo. Ay isan nga isaw, mangisuraw. Ha? No kayat na, agsapaw liti panggidan na tapno madan iti kwarta. Sana panggidan ti sukal. Mas daawak mo't Langgong kit di abak bakitan. Kasla opisina nga inal na warumwar. Pagbalinin na mutin nga opisina ti sukalan, jaskay. Saan nga opisina tatang? Iskwilaan, taaduda nga agkaka-classmate. Classmates ti inawag da. Unay daytan kaka. Ups! Agin inayad di po sa armoire. Ayan na di pusa. Sika! Mapan kakadimanan mga opisina, pirang. Sasawab mo? Itay nakarubot ka, agar arudok ka na armoire. Tila madildilaw mo ako nak. Inikaratay mo na ta shoulder bag mo. Alangay matilinaw na ta. Anya ayati bibiyang mo kandraw. Inkakaday mangisoro iti eskwilaan. Wanaw inkaag-eskwila. Kay balon mo tinapay kan Diyos, kan kinday, di mo liplipatan. Ang mga mabisinan ka nga agpanunod iti ilatag mo. Kantay class card mo, kas kada flash card mo iti math. Ano kay suratan ti 3 plus 3 kada 5 plus 5. Sana plus card na gitay, ang mga lumalipatam. Ay, gayam, imbag ta impalagip mo ti card. Hindi gayam, itay di baraha dito. Ayan na day dyan. Ay, dito. Tala ako. Barumanan na ta baraha mabirang. Tila madildilaw mo. Saan mo ta sikat imangmang ta dito igatang ko? Kan pagsulsulitarwak pa'y dito. Anya, apay nga ron, ngay tugot mo. Ay, unay na itanbirang. Ay, manang iska. Pautangan na mampay iti limagasot mo dita. Ay, adututang mo si kabirang. Ultimo na di inuraga bakar di tibakakin baboy. San mo pala na may bayadan? Di ka magaroon umay aglaba kin agpransya. Kin aggai kita rubayan. Tapno maksayan mo tinagadon ka utang mo. Unay mo't daytan kakaiska. San mo mo't nga ibuy-buy dito'y atakababain mo. Nawan may pautang mo akit agulimukan. Nagbastot ka mo dyan, Berang. No kaya titi ang pangit ka na agbuksig. Ita tingkat kalsana tapno na waywaya. Ay, unay daytan kaka. Tatang, naridji pagtaangan datasyo. Bayang, tapno agnakam daamay kat sumardinggan ng agsusukan. Nagpig sa timadyam ka na tong itda.
Delikado at tatang, nairaman ni nanang. Anya nga raw ti mabalin tayaw kat nalaingmat ni nanang mau. Tatang, at dada ni Jeep Presinto. Inala ida ti pulis. Ipakat na ijay at ti kinalaing na rumasaw. Awan pagdiswan na asaw. May depensa na ti bagbagin na takas na ti aramid na diti balay. Rason arasaw. Iso pa'y kindi na uyaw. Unay daytan kaka. Imbag man ta pinalubusan na kayaw birang. Kunak no may balon kayo amin na. Awan mo tinakita na ngay gumya baraha, kada madyong set. Anya, naglaing kayo mo tayo na nangilimang. Talaga nga damat ispayo niya. Agtala ka man. Awan mo latin ay tultulong mo kanyak. Da kami tinagmulta saan asika. Kadomot ti pagmultam. Mangirurumun kamot nga asawa. Na, baliktad mo ti bagbagam. Unay dastan birang. Di nakmayam mo at tulungan iti kangitingitan ti rigat. Naamam ti sinirkam. Amumot na ti rumaram. Sinirrek mo na itaparikaw. Isama ka mukan. Awan kaasim kanyak. Tawan sirbem. At sinatan. Go! Unay dastan. Tatang, pinaisumot to ni nanang tinakisina kada kayo iti pagtaangan. Napano ni tayan dalola? Ado man ti sugal ijayan Laglag dya inayaw. Tatang, Bayan yaw. Naumakaw ni ti kinatangken ti ulo na. Kinatangsit na. Imbaglakit diya, tada di pensyon ka. Kan sweldo yung agkabsat pangalala ni ti masapsapaw. Isog-sugal na lati kwarta na. tatang, jak kayat ako maro ti panagririyo kininanang. Happiness na rayta. Di, go! Unay daytan kaka. Manong, makabulanan nga awan dito'y balay ni nanang. Dahito ita tinarigat ating. Nakisinan ni nanang iti pagnadan. Di la nagpanunot-mutan ni nanang. Bagbagi na latan ti pinanunot na. Masapo lang mapagsublitan ni nanang diti balay. Kakababa ti kasta makitkita ti tao. Kasanon, no di na kayatan ti agawid. Naigamor nga minon iti sugal. Kay kayat nan ti makisina, basta makasugal laeng. Masapo lamang panunot na iti pamayan tapno maayayo tatirik na dananang kantatang nga kinaawatan. Sakbayat dumteng ti baro atawag. Wan manong. Unay lakit din dagito abakit ken lakay. Pasaway. Tatang, nadlaw mi kini manong analiday kayo idi Paskwa. Asino mo't nga iti maragsakan iti aramid ti inayaw. Lipatin yun ti amin abidot ni nanang tatang. Tawan mo ti perpekto. Agbidot tayo amin. Yung sa bali a klase ti bindot ti inayaw. Baka paluksaw. Amok ang amirisan ni nanang. Malaglagip na mo't siguro ti happy moments yu idi tatang. Kastamot kada kayo. Baka lagip no kastamot ti aramid na. Nagsaya at idi nga ina kinasawa. Oh, matlagayam. Mapanto tumantan-aw kadag iti agtutong kadag mamajaw. Anya nga iti napasamak. Nagbali na tong itar kan madyungira. Oray kumaano adot ti sugal na. Lukit day. Unay daytan kaka. Ay natatang dayjay ti weakness ni nanang. Katulungan nyo ang makaaon iti nakailumluman na. Isa ti umuna makatulong iti bagbagi na. Tatang, amok akayat yu pa'y ni nanang. Day, kayat ko langan tagpisbak. Dayja bakbakatan. Orag may masaak. Maliwliwaak iti pisbaw. Unay daytan kaka. Nanang, imayak, kayat ko nga ornusan tinagbatan nyo ko ni tatang. Day amon,
Di naktumutla kayat at tulungan ti amayaw no da pa kaipitak. No, asi naman tiyan dabindot na iti dayta. Pag kinawatan langin, saan ka ta pakaruan ti kasasaan? Kitaan nyo, agpada kayo nalinday ti Paskuan at naging nadayo kayo mag. Masurunak ngamin iti amam. Kunak may talipatan yung tanyaman na biddo, tunggal may sa tapno narangragsak matlaang ti amin. Sa bagay, saan nga amin a Paskwa ka naragsak? Ada naliday, kas kanyak. Adamot masaksakit, adamot mamatay. Ada amin nun, asaan na nasayaat. Imperfecto nga ron nanang. Isa sangwan ti kinapudno, saan nga'y tarayan. Sulbaran, no adda pa kasulbaran na. Kat ti parikot yung kanitatang, lalakala nga sulbaran, no kayat yung adwa nanang. Adamo la pangyaw awan ko, iti ladingit ko. Sugal ka din nanang? Saanan? May samot amang irurumunday ta sugal. Ang yaman na ka, ta naamiris yun ita. Kahit anyang arudan nga, ti pakakumkumikuman nyo ita. Ay, numalpas kong dagiti trabaho dito'y balay dalolam. Ag-Facebook mutin at numaliw-liwa. Mayat madkit di ta Facebook no sagpaminsan. Nan, itak man ti Facebook yaw? At buray. Daytoy. Nana. Nakita yung kaditi post ni Tatang. Yakit kita, maluksawak. Dati man lay, nagsaya at ibagbagana. Sa anak ng interesado, ta kontra mo la kanyak ti bagbagana dayta. Ibasaan kaya, basak na tayo. Naragsak a Paskwa, iti si Bubukel a pamilya, ayat kuma ti maadda. I love you dear, and I love you family. Dahil ti nakapost, post ni Tatang. Apay, di kayo mangrik na nanang. Anya jay kuna na dita? I love you dear, and I love you family. Da kayo, jay dakamatan na adir. Amumi unay dita. Anya nanang, ay, unay daitan kaka. Maya tati, medyo nangrik na ni nanang. Dahil dyan, ti pagpampanunutan na. Manong, nangaramid kamot kuman itipos ni nanang ang makapasagid rik na para kinitatang. Automatic Anyamot ni timpos mo kampay idi manong. Kastaoy, I love you, Mat. Sorry for everything. Nagsaya atin ang mabasa ni tatang. Kastoy pa'y tiimpos ko manong. Adda pa nagbidot ngem iti kaunggan ti pusok ket siksikalaeng. Barang mangrik na nagiti dua. Naidaitan kaka. Jake, anak, talaga gayam nga dapay lakay mudingak iti puso ti amam. Talaga amat nanang. Da kami kani ading ti makapanak na kiti dayta. Ngam mabain lang ni tata nga mangiprangka ka na kayo. Isa, da kayo ti mangibaga ka ni tatang. Patpat ganyo mo. Uray naladingit ti Paskwayo, no naragsak to ti baro atawan niyo, ay nagsayat. Ay, anak. Di yun baybayagan nanang. Nadaitan ka. Tatang, marik nami kini Manong Jake, akas tauna yung tibabawi ni nanang kadagiti nagbidbidutan na. Malmalday idi Paskwa, kasmut kada kayo. Mas daawak mo't naman. Nakagagagat ni nanang at rumanabaho ije balay dalola. Kan namimpinsanan nga inidyan na ti sugal. Nakanaknakam kan maitan. Dayta tagtagay uray ka. Kan kang runaan na tatang, ipatpatag na kayo unay. Imbaga na. Impasagid na. Siyempre,
Mabaimot basit. Kaputa na amiris nan, dagiti nagbidutan na kada kayo. Mabain launay da tatang. Ngam, kayat na launa yun ti agawid. Tapno si raragsak as libraran tayo ti baro atawan. Ay, oo na. Kasayaatan dayta. Kas may nga ama ken asawa amang ipatpatag. Apay no mapanyumot sukunon ni nanang tatang. Ay, sana parikot kanyak dayta. Impakita naman din ka na kayaw ti panagbalbaliw na. Sigurado, nga ipakita naman kanyak na ita. Tatang, sigurado na ita. Apag isaw, baro atawanan no bigat, baro nga ayat, baro aragsak. Naragsak, kan baro amin ang tatang. Unay na ita. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. I love you dear. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Agpin nakawan kayon tapas kumanun. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay dayta a babae. Tunggal lumabas dito'y balay, nagsipnget ti rupa na. Anyat ko na kayo, ante? Dayta akandra naglidam ti panagrup-rupa na. Ay na, ante. Agkin kinusilap kay latan ka ni ante Kandra. Di kay kat agin narakop kumangag kasinsain. Ay, jak pagtatakunan nga rakupon dayta a tao. Arjo na bakbakitan, pacharming, pinakpacharmingan na idiniman daw ng kursunada kanyak. Ah? Ay, una daytan kaka. Madurmo na kiti dayta akandra. Apaya madurmon kayo kinkuana kat nagdalos sa bakit. Kasmut kara kayo. Agpada kayo mata nadalos. Ken kang runaan na. Agpada kayo ababalasang. Anya. Joke lang ante. Pudno may, ababalasang kayo pala. Laisum man nga tan, ti kinabaak may. Agiddan kayo nga mina na makiasawa antay. Ada kumasawa kitan no saan na nga inagaw. Damag ko ada kayo tinangagaw ngam napaluspusan nyo matlaang. Anya, nagtarabitab ngutan tinang ipadamag kin kay tidayta. Sayang guseng lang, ante. Nay, dayto titandaan am Luis. Awan, ti nag-agaw ko alalaki. Ada kumasawa kitan day nagaw ko. Gabutawan na agaw yo, saan kayo ang makiasawan? Kasta, ay unay daytan kaka. Nay, anti Kandra, da kayo mati masabat ka. Paparan nyo ka day. Adala ditayan damayang. Agdardars kayo ka di, antay? Saan matkit di? Apay aya? Awisan kayo kuma. Pangawisam kanyak. Agkit together tayo kuma. Mabalin matlat ta. Angam no inawis mo ni Dolor. Saan naklaangan ngaw awisan? Una daytan kaka. Nangagmumati kinunak. Aglin na kayo ng tanay, Pasko manun. Ay, ure manu a Pasko taglabas. Jak kaya ti makilin naing iti tao ngawan nakam na. Ay, una daytan. Apay agin ginura kayo kani Auntie Dolor. Damagam kun kuan na. Tatarabitab mat. Anya? Ibagbaga nakit din nga aga-agawak. Iso tinaglawag nga aga-agaw. Ay, una daytan kaka. Kaano aya daytan nga isyaw, antay? Dayta ibagbagayaw nga agaw-agaw. Nabayagan. Idi pailag kabanwag kami. Ay, just kay, madlagayang. Rabang na anaglin na kayo itan. Apay ngay mabot pala ti dekada dayta gurang-gura. Agkasinsin kayo pa'y matngarod ka ni Auntie Dolor. Sa agkakaruba tayo pa kay. Ay awan ti sumgaradot-dot ko'y tiday tatao. Kagurgurak. Give love on Christmas Day, Auntie. Nalpasan ti Christmas. Ada pa'y mat baro atawan. Baro atawan, baro anam-nama. Baro akin na awatan. No saan nyo may pagapo iti panagkasinsin nyo? Ipagapo yun iti Diyos.
Anya? No agpinakawan kayo kani Antidolor, maparagsak yu ti puso ti Diyos. Agam no agpinatangken kayo iti gura, ni Satanas ti pinaragsak yaw. Ayaw na daytan. Nasaysaya at mutlang agkikinaawatan pa iti agkakadaraan sakbay ti get together wano reunion. Parehas damat natangken ti sangin Awan mo tagpakumbaba ka na kwada. Tatang, apay no da kayo ti makisarita kini Antidolor. Ta da kami mo't kini Manong ti makisarita kini Antikandra. Huwag nagpaiso datang. Siyempre, madidapay mo titidamo. Ngaminton agangay. Mayat ton tiriknada. Nang runa, no kanayon nyo abagbagaan ida. Yes, kinagijay ababakal. Imbis nga isura ti mangbagbaga ka na kayo nga ubing. Isura mo tan ti magbagaan yaw. Kasta talaga tatang. Bakit man wano ubing, masapul nga muna mo ti mangbagbaga kadagiti addaan gura. Tapno agkapya dagiti natangken ti sangin na. Ay, uray day tangka ka. Anya day ta inyag mo, Luis. Tinulaan na iti bamanukan tay. Oh, naghimasan? Kurang tay, papaya tilaw ko na. Agyaman barok. Ialis ko nga rudan ni ti malukong ko. Malay, awatin niyo. Ay, tugtugaw ko mampay ta. Sakto agawin. Barok. Agkapi-kapay no kayat mo. Agkapita, antay. Malawan. Mabitlaan ta, agtimpla akman iti kapeta. Ayos. Mayat ti ulo na. Naragragsak mo't lang no kompleto tayo ng agkakadarahan. Nang runa ka agkakarupa tayo. Maawatan ka, Luis, Barok. Ang maditiriknak ang makakitkita iti tao a kagurgurak. Basit mo laabarang tinaginuraan nyo, ante. May papanay ti ayat dayjay. Ay, sana ba si taba nagdayjay? Kat nagpada kayo mo't nga manasawa na. Kaya't naasawain, awan kinangagaw iti ayatun. Tano, adda nangagaw, di adda kumamot ng asawa ti may sakara kayo, agpinakawan kayo tapaskuan. Panagre-regalo iti ayat, ante. Agiin nayat tayo tapaskuan. Ay, nalpas pa'y gaya man. Angam, awan na pasamak nga inayat, no di kat iningar. Oray daytan. Sana kapabasulan dayjay adulor. Taisutin mo na ang aramid, iti sana nasayaat. No ngay pagsaritaan nyo na ita abana gantay. Ay, kayat! Naspak. Ay, antay, baro atawanan. Imbes nga ginginura kayo nga kasingsing. Aginayat kayo kiday. Tapno naragragsak matlaan. Nala, saan ta napagsaritaan dayjay a babae? Saan aya? Ako na ti Diyos. Mamakawan tayo, karang iti nakabasol ka na tayo, tapno pakawanan na tayo may. Ha? Paskwan tumanan nante. Manwa paskwan pagladladingitin nyo ti puso ti Diyos, nukas na nga da kagurayaw. Masapula naragsak mo tan ti baro atawan nyo. Kat mapasamak na ita, no adapin nakawan. Ayun, nagaytan ka. Naimbag ta si katinasabat ko nga. Anya ti padpadamag mo kadagiti tattao? Ay, si katagi padpadamag, iti sana may parbang. Kung may bagbagam ngay nagawang kadanga. Balbaliktado mo tan, si kati aga-agaw. Si kalangaro din tinakabasol, si kapay tinaturid at tumumpa. Ipungot-pungot ka. Isardo nyo na Isardo nyo na ita. Di nakguyo din akin tinglan. Agtanaka. Isardo nyo na ita. Tano saan siyak amis mo ti mangidarom ka na kayo ka ni Kapitan. Tauray maibabayin kayo nga kasinsay. Bakbakitan kayo nga wan manaknakim na. Kas kayo laumbay.
Lalaki ayat ti pag-aapaan. Ha? Kan hindi pala agkabanwag kayo na itariray. Unay na itan. Asinaw, timang padpadakas? Agtal na kayaon. Lukayat siyaw. Igisango ni Kapitan ti pagpinabasuran niyaw. Tapno may babayin kayo na doa. Anya, napaulimag kayaon. Anya ti kayat siyaw. Pagsaritaan tayo ng tibambanag. O noon ni Kapitan ti makisarita ka na kayaw. Di kayo mo't nga ron tibag. Nagalas tigas na nga aramin yaw. Agapoy kilalaki ka napalabas. Kailang tatakaw na itilalaki. Nagbaak kayo mo't nga ron. Si Kadolar. Denggan na kanay wano ni Kapitan ti denggam. Kano sa anak mo lagarong agtagtagarin kasinsen. Ti panunutan yaw, kada di aman daw ti nang loko kada kayo adwa. Pinagligpon na kayo. Imbes nga iso ti pagtinulungan nyo nga apaan, na kayo mo ti nagapan nga ginggay ka. Unay tan ka ka. Awan mo't nga raw ti may bagayo adwa. Ala, mapantayo iji balay. Sa pagsasaritaan tayo na ito. Masapol nga ikan tayo ni titulnak na. Diyos, kaya mababakag. Ita, ada tayo amin na niti balay. Urnosan tayo ti sosek iti nagbautan yaw. Kababain ka na iti karuba ko nakmanan. Sinadangag nagitidwa aka anakan yaw. Dalwes kan lorna nga nakaw. Amoyo anti kandra kan anti tulor. Nakaragragsak na maornos na ito. Pudno ti kunan ni Manong Luis. Saan lada tayo tinaragsak iti dahi ito abarwatawan? No di pa ikat tinamarswa. Ta, makitkita na amin ang mapaspasamak. No agaapa, no agkikinnaawatan. Awan premyo yaw nga ginginlora. Pakaibabay na nyukit di anay ta. Lalaki kinlain ti pagapapaan yaw. Oray kumamot may panakil na dya tao pagin innagawan yaw. Pa! Dadyaman do katora lang may dardarom iti kinaplayboy na. Ti babaya na pasaktan na. Sa nabayag nga awan niti lugar tayo, iti kinapartak na iti babae. Dahil dyan kinlain, ti pagtatakkunan yaw. Nala kasinsin, saan tayo napagsaritaan na dya tao, tawan serbina? Talakamat nga awan serbina. Sana ya dolar. Pudnaw day ta kasinsin, naamiris kumutan day ta abanag. Day takit din ti pagginginuraan niya aging gatong palpiak. Saan ba't? Tilang pagluksaw kat dagiti may padamag apang madakas ni Dolor kanyak. Uray siyak, aduma ti pamadakas mo kanyak ngay dandanon dagiti nagatil ti dila na. Dahito pa ti may sa palagip ka na kayo. No, saan nyo anang gagamis mau? Saan nyo apat-patyan ti danon-danon? Tapno saan kayo agbalin nga uto-utaw ang mamatilatan? Inton kwan, apaan yung taon ti nasawa tao. Iso nga raw, darum ba nga maornositan tapno agsardagmatan na iti tarabitam. Ta kabayatan na makitkita da nga addasan nyo pagkinkinnaawatan. Ad-addaan da kayo, mait. Pudno dayta, ngamin kayat ti tao asaan kayon ang makapagkinnaawatan. Baanag sinasairaw panunaw. Kastama ti panunot siyaw sinasairaw. Pagkapitay man pa. Tanay, amok na magaanan ti karabukob ni tatang sumanaw. Ta isublat tayo mo na pagsasaritaan ti may papanit ti banding tayo ng kakabagyan. Una, oray kit kami na itan.
ita, awanan, si Sinem, kas kada ginora. Sa kaila kani mamakawanin, ti kaldawan di Paskwa, kada baro atawan. Kasanaon, no awanan Paskwa kas kada baro atawan. Di pa'y kat awanan, ti pinakawan kas kada kinaawatan, ke gubatlatan. Jakmat kayat ti kasta kasinsin. Uray siyakmat jak kayat ti gubat. Agpaay ka ni Satanas ti gubat, ta pinatay day ta. Puno ti kunan ni tatang. Wan, puno dayta. Umanamong akmat iti dayta. Anya pa lang arod ti orayan nyo, mga ante. Agin narakop kay nga rodo na. Ta si imatang kami amin. Ay ka, una. Ay, day talagayam, arakopon kan kasinsin, una kasinsin, agin narakop tan, unay day tan kaka. Naragragsak ti baro atawan tayo. Happy New Year na talaga. Sana sad New Year. Wano, wrathful New Year. Wrathful, wano gumilgil ay ba pungtot. Unay day tan kaka. Sog ti parikot. Naragsakan ti baro atawon tayo amin. Una, very good. So, naragsak mo, ti get together tayo. Wano, reunion. Aywan. Naidaitan kaka. Ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan, Pauluan. Agpinakawan kayon, tapas ko manin. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Pauluan. Raumen ti asawa, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Adaditan ni Sir ungat, agulimag kayon. Bigbigat, sumanao kayo nita. Paggagantil kayo. Unahan nyo ti trabaho. Sakbay ti panagchismis ken panaggagantilyo. Makauma kayo. Anya ti daydayamudom yun nita. Awan, sir. Agtrabaho kayo. Ta mabaybayadan ti oras yung agtrabaho. Sana mabaybayadan. Tapno agmutaleng. Wano agchismis kayo. Apay, saan nyo nga mo nga opisina na ito'y? Diyak kaya, nga na ka-istambay. Oh. Alay ko. Apin na ito. Pasan-san eh. Sino tinangikabiling kaya? Ungat, tungat na ungat. Anya ngay, di na itibkol. Unay dayta. Nalabas ti kina-estrikto ni sir. Makauma. Huwag nga ram. Umalisaksan iti sa balya pagtrabahuan. Saan alolit? Sayang man tinarugyamon. Sapay mayat matisulindo tayo. Uray mayat, tanalabas ti kina-estrikto ni boss. Kaslasaan nga gamam mo ti tao. Anya ti kaya't masaway? Ni bakit natin nang i-rekomenda kanyak nagtrabaho ditoy. Kalpasan na uyong-uyungan nak. Ibagama ka ni bakit na. Iti kasta, may palagip na nga amo na ti pamilyayo. Adan to. Makita ni sir. Ha? Daytan kaka. Ay, napakit. Makabannog. Kan makakitang mo ti mga opisina. Oh, di isardeng mo ti mga opisina. Pasinungan ti sumukat kanya ka manager no may katakon. Parikot mo pa ay? Parikot na daytan. Ay, saan? Bakit? Sanak nga umikat. Saan ka nga ron akong direklamo anabannog ka? Di saan nga ron? Ala, ang kapit naman kit ti bakit? Agpalas kapay mo ta sa kagkape. Unay daytan kaka. Masa talaga tagkape
Nangrunano kadwak di napintas nga asawa nga kape. Style mo mat. Bulok. Awan gayam. No na kay nanakan, ilabam ton dagiti na duma amureng ta nakalib ni Juanita. Papanantay jaya babae aya. Amumutan, adda pamilya na nga sikasuna. Agsakit nila kay na. Laklakayan, paasikaso pa ilang magkanibakit na. Agsakit nga rod. Iso asaan na ang maasikaso dagiti anak na. Iso ang nagpakada ni Juanita, ta iso ti mga sikaso kadagiti anak da. Di ka agungot bakit. Ibagam lang ti kayat mo, asa na masapol nga iyungot mo, tanay makigtutak. Adun tumuta sa om. Adaman, may bagak bakit. Anyaman daytan. Daguyong kakanyak. Ngam nakasingsingpit ka kadagiti babaunan. Nalakaaya ti mga ala iti kadwa ita? Narigat! No makaala ka man, saan mo matngam mo no adek, wano tulisan, wano lalakero? Ay ulay, daytan kaka. Iraman mo pa'y mo't dayta abalikas. Ni Juanita katamamuta. Iso nga alagaan ta, nawatam. Malawanan bakit? Iso si kataglaba, tawan ni Juanita. Ay, ulay, daytan kaka. Apay nga da ka mo't, Juanita. Kasanun dagiti anak mo, sapay agsakit nila kay mo. Ni, okay lang ma'am. Binirin ko mo, tayo na unak. Saan na baybayan, dagiti addi na, kasamutin kinitatang na. Ay na, una ti pamilyam, taga-asidamot. Ay, kababain mo't akada kayo kini sir, ma'am. No problem, Juanita. Okay lang kada kami kini Sir mo Pedro. Ay na, nakasaysayat kayo, ma'am. Pasaray ag pambara, no masadutak nagtrabaho. Nasaya atak, ta nasaya at kamot kada kami. Kita imkit di no mabisin ka tamangan kapay. Unay maday tana, kinaim bagyo, ma'am. Sapay kumata, saan mo nga pusuan, ti kinaimbag mi kan ka, Juanita. Awalakit, agawid ka, agpakada ka. Dandali mo't linawa sa kasta. Sa imbag ni ma'am, tasaan ang makadlaw, nagpambarak. Liklikam, ti agkarapakada, tapno alo, ti magapuanam ni ti balay. Ngamin, diretso ti panagsweldom nga oray lumangan ka. Ayaday ta ibagbagam kini Juanita, Pedro. Kwa, ibagbaga ka agsweldo lata nga oray lumangan. Hunduday ta, Juanita. Agsweldo ka lata, nga oray lumagan ka. Maawatan da ka nga minakanayon. Ha? Nangan ka ka din, Juanita? Ay, uwan, ma'am. Ay, sak ngay bakit? Di mo damagin o nangarakon? Sikati bumalay. Iswasanin na nas ka na damagdamagan day ta. Ay, oray day tanakaka. Nagalas ti mapaspasamak kiti palay. Sir, agpapirma akman. Disturbo ka! Awan matar-aramidon niyo, sir. Agpampanunutak. Papirma lang mo't, sir. Pirmaan niyo dagito yung document. No agpapirma ka, mamaminsan ngamin. Di ka agong ungot sir. Ang mga numabuti ngakton nagpapirma. Anya? Vic, naitod mo amin ng dagiti official receipts. Agar arami dak ngamin iti reimbursement. Ang trabaho kayo, saan kat nagtutong-tong? Adala damdamaga kini Vic, sir. Agulimag ka, tanda pang panunutan.
Aguuyong samot ni sir. Ikatam day sa talaga nga aguuyungan. Agungungan nga wan gap-gapuna. O nay-naytan. Nay-nay umayon. Nada makita yun dita amay wara, papel, wano basura. Pidutan nyo matan. San yun nga yuray ti janitor, taado, ti araramidan na. Madamdama, na ibinkulak manan. O nay ngamidan na itakilasadon. Dayjay laeng, ti may na imbaga. Kasta talaga ti aguuyong lulit. Ay, unay daytan kaka. Siguro nariribok ti pamilya na. At siguro parikot ni Sarigi Palayda. Kat itong tugot na nga aging gadi ti opisina. Ay, unay daytan. Anya ti kuna, lolit, masansan nga agunget ni Sir mo a Pedro ijo opisina. Wan nga rod, ma'am. Iswa mababainak pa yan. Kaya't kung tumikat. Ay, saan Nagloko kan. Abay, di ka masayangan iti sweldom. Naglagan mo ti trabaho mi jay. Kan siyak pa'y tinangirekomendagan ka. Kalpasan na. Umikat ka. Nga awan anyaman na. Nauyong ngamin ni sir, ma'am. Anya? Kasaritak tuman dyan ak ti jabla tao. Ma'am, saan yung uungtan ni sir Saan yung ibagbagaan nagipulong nga kada kayo? Ta sigurado, pagsasawan na kiti sana malamlamot ti aso. Unay daytan kaka. Pedro, saan la dito'y balay nga alagaam dagiti kakadwa? No dikat uray ijo opisinam. Makaal-alaga ka na iti stressful at tao. Anya? Sino ti stressful nga bagbagam? Nagiti empleyado, asadot, sakit ti ulok dagiti ay. Ano sama? Damag kong agkaraungat ka kano? Gapo, iti kinapabayana, iti trabaho. Paliwawang da. Awan manaknakam da. Saan nga men nga agpapada ti tattao? Iswa palabsumlatan, dagiti kakasta. Sana day ta tinapatag. Tinapatag, kat nasayaat ka, kadagiti taom. Iti kasta, sayaat ang damot, tagtrabaho. Ayaw na detan. Uray aglamlamos dan, nasayaat aklata. Una, pakisamahami na yung baglakay. Tanay tati may parbag. Ay, uray daytan kaka. Lulit, saan mo matimtimag ni Sar? Inong tanda siguro nagipulong ak ngamin. Ungta-ung tandalaang ni Sir iti balayda. Anya, sos, delikado ka nga rod ka ni Sir Ure man ikatinak, kay kayat ko pa'y Una na itan lulit. Masurunak ngamin iti kinauyong na. Kasta talaga ti medyo Andres. Dito'y na nga erwar ti panaka-under na. Ha? Kayat mo asawan? Datayo ti papasan na? Tumpak. Ay, unay daytan kaka. Apay, adi ka matagtagari, lakay. Ne, nagunag, dayta asin na ay, Pedro. Gagana sumutan, tagkarasin na ay. Namanlog akong bakit. Agtugtugaw ka lang iti opisina, babandog ka. Awan matang ti karbengan amangunget. Karang iti agpalpalya kas kana paliwawang. Anya? Noong takida, sabalin tuman ti idalundakan ka. Tanak tuman tayo. Matay ka aya? Noong tan ka? Saan mo't bakit? Nga masair mo't atiriknak. Sair laeng dayta. Saan kamot ang matay iti dayta? Ay,
Manglusduyak bakit? Unay daytan. O sino ka na kayo? Ti maya tamang sukat kanyak. Ang tagarin. Abay, sir, ulikat kayo. Ikakat, sir. Kayat mo, ti sumukat kanyak. Sika. Amuyo, kakabsat kan gagayaw. Masapol, ngang trabaho kayo na imag. Tapno sa anak nga gungad. Intun nagipulong kayo. Sabali, ti idanon niyo. Unay daytan ka. Iba kayo kanyak no anya ti kayat siyo. Tapno mo. Ken tapno ang kikinaawatan tayo. No, siyak, sir. Na-stricto kayo unay. Inaldaw nga gungungot kayo. Makakatarantamot ngamin. No, adda agong ungot akanayon. Kung ano? Saan nyo akayat ti maungtan? Anya ti kayat siyo? Agpaliwawang tapno siyak ti matatag. Iti trabaho. Saan nagaputagayam yu ti asawa katila may pulpulong yon. Siyak mutag sagrap kakapsat. Mahasi kayo mut kanyak Ang trabaho kayo ngamin iti usto tapno awan mangag yung ungat. Mapalain. Ayun, sir, mapalain. Unay daytan. Vic, ada nadlaw mo kini, sir. Ada. Saan mo na kasi tisigo da sumanao nga agkaraungat. Nabannog angatan nga gungungat. Nasayaat mo no kasta. Kan kinasarita na tayo mo ni tinasayaat. Wan mo't kit di Kat no masustinir na ti saanan nga agungat. Ad-adamanan asaya at tisigo din ang nasaya at trabaho. Unay siyak mo ta. Unay detan. Awan mo't siguro tiyagi pulong kan kabakit. Apay aya, inikat mo dagiti empleyado. Saan mo ta? Jak pulusan idaong ungtan nga uray anya pa'y tiraramidan da. Anya? Huwag bakit? Uray dito'y pagtangan. Jak mo't kayat nga dapang pabainam kanyak nga sawam. Agrin nispito tako ma. Katuan Apay, adaya mang basbastuskan ka ditoy. Kwa. Awan met. Oh, matlagayam. Ayat problemam. Awan? Matlagayam. Ngam kaslada kayat mo aparwaran. Awan bakit? Anyat kayat mo? Awan met. Ay, ako kaya. Tinapatag kanyak. Agrin na umta kas agasawa. Saan tangag pinabail? Oh, saan nakmat apagpabainan? Unot ako ng bakit. Saan ka pampabainan? Isa saan na kumamad apabainan? Pagpabainan ka aya? Ay kwa bakit? Saan mo? Oh, awan nga ruti parikot lakay. Happy lang. Sana kastangang kukurot ka. Akasla na kutura na manok. Tawan magayam ti problemam kanyak. Tiyakot may turad na ibagat ti kayat ko. Taamangan no kala tabugtakan na ko. Okay ka kanila kay. Oh my God. Unakon kay. Okay ba kay? Oh, apir nga ron lakay. Mumutkat kastoy latan ti style ko. Sa anak mo't nga gungungot lakay. Iso di nakgurguraan wan. Saan ba kay? Love ka mo't kat lakay. I love you ba kay? Titan kagayam, tinagipusan, ti pakasaritaan na napauluan. Raumun, ti asawa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.